Orire aritoberigiri komba kuthakira ripoti form 1 kiumetwitite MCA wa Kigucho Stephen Gakule Nandi tukorona mbecha kwithira gitetheria aritoka thumba na mathanduku aritoa bawethite bari na mbwana namba 2 kirikire mbecha kwithia kithira aritoka mathukuru che mwingi na kinya janto kiumbe ne kinya rimwe kwira wa safari ira nene yambirairia nambi yambirairia ne kinya rimwe ne kinya rimwe to kinya we shall go far. Arito ibotekeria tueta kuraya no twambiriria na kinya rimwe riu mwaka yura yonge twitite tukethera tuyuria au mwana ora ari position 1 na 2 in every primary school despite boarding or primary school all day wote watatoka na box hapa waende wasome na huu ni mwanzo. Akiarira aritobaga kule no mbecha kwithira kira aritoba bethire bena mitugo emeo no bomba kwithira ripoti thukuru kiumetwitite betaba kinya secondary watirima mabundia maingi saidi watirima mabundi baumete town watirima mabundi baumete guntu kungi wowe just be yourself wethera wowe abura umete ko ugetikiria kwathwa mantu yarate bui murito orongi eta wathikire mwalimu peke yake eta wathikire mwalimu peke yake mwalimu na yakabobutiani arimbo parana bakwithite bakithiatana na aricho bamo na CSO Kigucho Mr Nyaga pethirite beka thethalire MC wa Kigucho Bwana Gakule akiwa ntubu butarara bonekanite ringi ndene wandi kuma bature kuringa kura ithwania mantu tutona ringi maishene yetu yatoneka na kithomo muntu awigira kithomo meari una kubunguzira muzia rimbi mathina na amuchie nontu kinya munda miunda yongwa kuyo twini gwayana meni mtie bindi na musirare tafadhali nanyi wazazi tuatie watoto nini hiyo shime wasome kwa bindi wote wasome tuenda wakati kama huu otherwise thank you very much nondwa gutweta mheshimiwa nitwacokia ngatho muno especially nyine negwa na yonthe wikura ikithomo mbere sawa na kinyarira buthomethakiana bwebera anthomethie mwana antethie sawa so that why mheshimiwa naye ameamua wakiungana pamoja wote wazazi wanafunzi na kila moja tutaweza kuinua elimu Muthie burachiari na ritono batithite kino kyo kumane thitherera kia ore MCA wa Kigucho Bwana Gakule bakiwa bono ntu bakomba kwithira bagitiera kithomo komba kwithira yukira ndene guntuku ntona mantu yange aya kuma ndathurana kana ntu ndingakura yekwa wontona mantu yange aya ngara MCA wetu Bwana Gakule Stephen Jesu amutharime sana mwana familia yawe turi antu bakiguswa mantu ya tuona turi aciari turi kana turiba mucimukuru kana antu bakiguswa tuona na araka memene turona imenti uite na mubango uyu murungu ateja 2030 raka 30 to choke 27 yes 27 to chogerie ringi nikenda kibindi guya guto kuongela ringi nontu kwambirira na tunyumo to twaguto yoyo twaku na turatotiere twamukuru ya woni murungu agitwamurombera murungu amutharime naendelea ngoyeke boya still aciari na arimu mea ikuwatanire ngwataniro irareo kenda mantu ya yonde ya umba kumbikika murungu akutharime na abutharime bwe bwinthe oni bombekia kuwa ingoretwe ikwithira inya oni kumanda tura kuthoma ntona mantu yange aya nkora MCA murungu amutharime atukwerurwa ri no tunya bamathanduku yatwite kwewa itukura mheshimiwa na asante mno na murungu endelea mutharima agenda endelea tethinya bangi bakeria kumatiane betanda msumuturia wa thirinja